سال 1900 Diyarbakır rewşa çibu çawabu de tevgera netawiya Kurdî da gelo de kîjan cî de bû ku her tim Diyarbakır di tevgera Kurdiya siyasî de ciyekî roleke pir mezin girtiye. Îro kekê malmisanî tu ji me re bikar bî behsa salên nehsedî heya piştî wê behsa tevgera siyasiya Kurd tevgera netawiya Kurdî li Diyarbakirê rewşa Diyarbakirê ya wê demê بچێکی ژمارە بەحسەوێ بکەی. بەڵێ دیاربەکر وەک تەژی گۆ ناو تەوگەرە نەتەویە کوردیدا خودی جیەکی تایبەتیە و خودی ڕۆلێکی گەلک گرینگە. ئیرۆژی وسایە وێ دەمێژی وسا بوو ئەمێ وەک تەگوت بەحسا وێ دەمێ بکن کا چاوە دەست پێ کرد لەور تەوگەرە نەتەویە کوردی و چاوە پێشتە چوو پێشکەتەم بێژ. ئەگەر سالên 1970 dest pê bikin wê demê Diyarbakir ne tenê ji alî em bêjin siyasî ve ji alî ticari û sosyal ve bajarekî girîng bû ji ber ku bo nimûne bêjim ji alî hem ji alî ticarî hem ji alî komûnîkasyonê de bo nimûne telgrafxaneya wê derê cîkî wisa bû ku ji Avrupayê ji İstanbolê tiştê ku dihatin xeberên ku tiştê ku bi rêyete postaxaneyê telgrafê dihatin bi rêya Diyarbakirê derbas dibûn. Her wiha ji alî ticarî de cîkî merkezî bû bajarekî girîng bû. Ji alî sosyal ji alî em bêjin komelayetî ve jî li Diyarbakirê derveyî ji derveyî Kurd û Müslûmana em bêjin hem ji alî dîn hem ji alî etnîsite ve evên cihê komelên civatên cihê hebûn bo nimûne Suryanî hebûn li Diyarbakirê, Ermenî hebûn, Cihû hebûn û Rum hebûn. Heta em bêjin meriv dikare bêje heta salên em bêjin 1890 heta wan sala di nav va civatên ku me behs kir wisa konflîktên em bêjin problemên pir giring de xuya nedikirin lê di sala 1895 de li Diyarbakirê hin hedîse çêbûn bi taybetî dijî Ermeniya ya navbêna Müslûman û Ermeniya de em bêjin bi sedan Ermenî hatin kuştin û hin Müslûman jî hatin kuştin lê giranî Ermenî hatibûn kuştin. Ji bo çi min vêya got tevgera netewiya Kurdî ji hin tişta müteessîr dibû, hin tişta tesîr lê dikir. Yek ji wan tevgera netewiya millî a Ermeniya bû. Faktörekî din hem Osmaniya bêjin Dewleta İmparatoriya Osmaniya hem jî Rûsa dixwastin Kurda bo xwe bikar bînin her du aliya. Jar ew polîtîkaya wan jî wisa tesîr li Kurda dikir ku hêdî Kurd bi awakî ji polîtîka wan û meselên millî bere wek soranî dibêjin ew dibûn. Hay jê dibûn û müteessîr dibûn. Ew tiştana tesîr li tevgera netewiya Kurdî jî kiribû. Di destpêka sed salê de tevgera Kurdî meriv dikare bêje cara pêşîn bi mena modern dest bi organîzebûnê kiribû, organîze dibû. Heta wê demê civata tradisyonel em bêjin adetî ya eşaîrî ya normal civatekî ku heta wê demê hatibû êdî mesela di sala 1900 de li gor hin çavkaniyan organizasyoneke rêxistineke Kurda bi navê Kurd Ezmê Qewî Cemiyetî hatibû damezrandin. Li ser vê organizasyonê agahdarî gelek kêm in. Hin çavkanî behs dikin lê gelek kêm bo nimûne Zinar Silopî yanî Qedrî Cemîl Paşa behs dike ku dibêje ev rêxistin di sala 1900 de ji alî Fikrî Efendiyê Diyarbekirî hatibû damezrandin. Yek ji endamên wê dibêje Ehmed Ramiz bû. Lê
Diyarbakır hatî damezrandin ev او تشتك نابجه دوی واری دلی حسن هشیار جی کلا بحث دکه و جور بچک آگاهدارین مزیده تر دبن حسن هشیار بحث که دویجه او رخستن جعالی چند کسا هاتی یعنی چند نواد دوی جعالی وان هاتی دامزراندن یک شوان او فکری افندی دیاربکریه احمد یک شوان احمد رامیز یا کردی زاده دوگوتن کردی زاده احمد رامیز لیجی ملا احمد خاصی و ملا سلیم گونگی ملا یوسف هوشینی بس وان کسا دکه چند نوان ده دویجه جعالی وان کسا به هاتو دامزراندن ایجار ev kesana yani işte vani müşterekin ali vani müşterek hene bu numune paşeci yani merud bine tevgeren teviye kurda da gerek caran taybeti ve demi yani kastamın despek sala bistade kesin sınıfın serdest ambejin şeyh o ağa o miru zaro kenwan yani hen kesin ku جیوان تایبتی دنا بروکراسی عسکری یعنی سیویل عثمانی ده هبو وانا زیادتر پیشکشی ام پیشنگیا و تفگری دکر لان انترسانه که مثلا او کسی که من بحث کردن یا حسن الشهر بحث دکر کردستان عزمی قوی جمعیتی دامزراندن وانا نوسانه وانا انسان نج مالبات مزن بون لی خصوصیت اکوانه کسی دیندار بون و مدرسه هات بون مرد کاره بیجن مله بون یعنی یا بیجن مدرسه ده خوانده بون یک خصوصیت اکوان اوه جسنف تدی سردست نبون آدودیا پرانیوان جدر و هات بون نج باجار مزن مثلا نج دیاربکر بون بلکو فکری افندی بلکوش دیاربکر لی ایدن جدر و هاتن وقت ترکیه بیجن قرصال کسیم yani mesela dü sekiz juan dü kes her kim juan jilcene Ahmed Ramizu Melay Khasi jilce bun Mela Selimi Gonigi evkek diğer çoligi em bejin bingole bu yani duhazım bejim jder ve hatibun o evya ve tevgeri bukhara tiştekdin derxist hole ku hatta ve demi nav kurda da nav civata kurda da ناسنامه ملی نتوی گرینگ نبود اساس ناسنامه کو گرینگ بود ناسنامه دینی بود یعنی مسلمان هبون و غیر مسلم هبون ل وان ر وان کسان ام بیج دگل کو انسان دیندار بون ل هدی ناسنامه خویا ملی جی خودی جره خودی درکتن و هن خباتن وان جمرد بینم گوت یا تشتوان مشترک یک جی جاره پیشین مرد کاره بیجه کتابین مثلا کتابین کردی چند کتاب البته پر هندکن لی حتی وی دمی تو نبون یعنی قصدم کتابین چاپ کری نه دست نویس یعنی بونمون ملا احمد خاصی جاره پیشین کتاب کویه به کردی بزازکی یعنی مولوداویه کردکی او دبیجه کردی دبیجه بزازکی 1809 هذا دیاربکر چاپ بو gerek balkişe ku yani kitaba peşin akul Kürdistan'ı çap kitaba Kürdiye peşin akul Kürdistan'ı çap bu Ahmed Ramiz mesela sal 1906 li Kahire ev çubu Kahire l'Azhar ma bu Azhar hund zanen tudzani li Kahire üniversiteki navdare ve deri duxandu her دوی دمه ده سال 1906 القاهره مولود ملا احمد بات چاپ کرد یا کرمانجی دگل کو او خزازه ولی کتاب کرمانجی چاپ کرد حتی دوی کتاب ده نفساندی مثلا کرمانجی ده بجه غازی ده کج کردار ده بجه اکو غیرت وانا حمیت وانا ملی هيا براجمرا کتاب کردی بشینن از وانا چاپ دکم و از پاش جوارجی از بشینم چند نسخه فلان سرویات چما دزاکرم çünkü yani hatta ve deme tane çend kitap derketum, çend kitabın Kurdi derketum, düse belki kitap, evcil derva derketum. Yani Kurda bu kadar ne xistebun. Evana ku Kurda bu kadar xistene, bimana çapkiri, evin nubun yani. Her o mesela bejin Halil Hayali ku alfabeki nifsandı ve 1900 nehada dise Ahmed Ramiz İstanbul'e çapkir.
يعني أوج خصوصيتك وانا كو إنسان خوانده بون و دخواستن كتابة درخن و بنفسين يعني جارنا دنوسان جارنا درخستن. طيب أنا قش ديار بكري أورغانيزات من دار كمان. أوانا يعني دورو برا ديار بكرينا يعني أوانا يكون بحث عزمي قوي جنبيتي بقريد يعني أري أو حسن الشار دبيجا كل ديار بكري ديار بكري هاتي دا مزراندن وشخوش فان كساجي معرف دكارة تخمين بك كو أو ديار بكرينا يعني نج تاني ناوا ديار بكري دورو برا ديار بكرينا برانيا وانا بيجن يكو أم ناستكن يعني تفجرك كتابه نوبو نتري تفجرك ملية كوسا پر رادیکال تشتک وسا نبو زیاده تر داخواز خواندنو نفساندنو به کردی کتاب چاپ کردنو مرد کاری بجنت يعني تفجر نتویه کلتوری بو زیاده تر شخد دنام ملت دنج گلک جارا تفجر نتوی بوی هاوی دست بکری يعني دست بکده بتشتین کلتوری تشتین ادبی دست بکه و هدي ام بيجن دبيش دادشه و دميل ديار بكري هن فاكتورين دن هنا بالكو باشا كمر بحث وان بك مخالفته كو دجي سلطان عبد الحميد دجي بادشاه تيكوشين دا مجادله ذكر و دمه كوملا اتحاد التراخي بو يعني اتحاد التراخي جمعيتي بو اف كوملا داویه 100 ساله 19 دهاتو دامزراندن یک جوان یک دامزرینرین وان کو کرد و دکتر عبدالله جودت سال 1894 ده وقت دکتر هاتو دیار بکری کولرا نخشیا کولرا هبوش بوی هاتو دیار بکری اجار و دمه او بهن کساره تکلیل داتینه مثلا بزیاگو کالب را تکلیل داتینه زیاگو کالب تکلیاوی به جمعیتی را و کومله را چه دکه تابی کومله و چای ایلگاله یعنی و شرطیه هر وها سرگون جارنا سرگون سیاسی دشان دیار بکری تأثیر وان دکاره بود لسرهن که صاحبه دیسان بین روزنامه کردستان کو القاهره در کتود سال 1898 ام دزانن کو دگیش دیار بکری هر شخص نزیده پر کم جی به نادر ببجی هن هجمارین و ام دزانن کو گیشتن دیار بکری جبر کو روزنامه به خود بحث تکرن کو دبیجه مثلا جار کی نویسان دی عبدالرحمن بدرخان دبیجه دیار بکری جمره 200 قروش شاندنه بو عالیکاری هر وها مثلا خواندوان هنج دیار بکری مثلا یکی بناوی او خورت نویسان دی شا و ما یعنی میم بحث دکرد بجای روزنامه کردستان تیوی داره تیولات امام پر کیف خوش دبن لی مروی دولت مروی حکومت ناهیدن ام بخوینن اگر بیاکی را بگرن و دیگرن داویجن زندانی و اشکنجه لی دکن یعنی جورج ام فهم دکن کو او روزنامه جگیشتوی داره او تشتین که من گوتن اوانه همو دکارن به درجه که لگور او خواه ام بیجن تأثیر اخواه تأثیر تفجر نتویه کردیجی بکن. الدولة قلت أقول كردستان عزمي قوي جمعيتي وأم بيجن كردزادة أحمد راميز وأم بيجن صالح بقيهيني أو كسين دين. عيني وقت هذا أم بيجن زياجو قال بيا إسحاق سكوتي يا دكتور عبد الله جودي تيكلي كوان هبو بيوندي كوان بهبرا. أو عبد الله جودي وكي من قلت يعني أو كردي تيزة تروي دمه وك مخالفة ديجي سلطان بو اتحاد ترقي يعني بفي هاوي أورغانيزا بو او طبعا نورمان لل ديار بكري بولي و سالكم من بحث كرج بو نخوشي كي وك وظيفه دار وك دكتور هاتبو اسحاق سكوتي مثلا باشي از بحث بكم او اسطنبول وقت زيو كال باشي مثلا تشا اسطنبول اسحاق سكوتي وابراهيم تمو وي باواكي رسمي وي ام بيجن قيد بارتيا او دكن جمعيه اتحاد الترقي دكن يعني تكليوان انديركت مرف دكاره بيجه هبون اجار دوره ده يعني من بالكو جبير كرد بيجم اساسا تفجر نتويه كرديه لديار بكري دست بك سالا بيستاده مرف دكاره چند وقت چند دوره بحث بك آیا كم بري مشروطيته حتى 1908 كو من بشك بحث كر باواكي زیادتر تفجر نتویه کلتوری مرد کاره بیجه جره او بوی هاوی لی
دەورە دودیا ئەگەر مرۆڤ بێژە مەسەد جهێ بکەژە هەر جەورە دودیا جارە پێشین لە دیاربەکری تەوگەرە کوردی بە ئەواکی لەگال کۆمەلا عوسمانی دەگوتن کورد تاون بە تەراخی جەمیەتی یعنی کۆمەلا پێشکەتن و ئالیکاریە ئەوێ ئالیکاریە کووردا بڤی ناوی جارە پێشین کۆمەلەیەکی لەگال ڕسمی ڤەبوو ینی و ئەو دەورە دودیا ینی مرۆڤ دەکارە بێژە خەباتە لەگال دەست پێ کرد دەورە سیاسیاژی پشتی و کۆمەلا ئەمێ پچەک بەحس بکەن کۆمەلا کورد تاون تەراخی جەمیەتی تێگرتن پشتی وێ تەڤگەرە کوردی لە دیاربەکری پچەک دسەکەنە مرۆڤ دەکارە بێژە و پشتی وێ شەڕێ جیهانی یەکەم دەست پێ دەکات دەما شەڕ دەژی تەڤگەرە نەتەویە کوردی دسەکەنە مرۆڤ دەکارە بێژە یاژی پڕ سست دەبە و ئەویش دەورە سسێ مرۆڤ دەکارە بێژە ئاچارە دەورە چارە دەورە داوی دەما داوی دەما ئەم بێژن دەماکو شەڕ دەخەدە شەڕێ جیهانی یەکەم ساڵ 1970 تەڤگەرێکی بناوی کوردستان تعالی جەمیەتی کۆمەلەیەکی هەیە ئەوژی دەبێت دەورە چاراک و مرۆڤ دەکارە بەحس بکە وێ دەمێ ئێدی فکرێ وان تێن گواردن لێگەرە دیساز بەگەرم تەبێ ئەم هەتا ینی دەماکو ئەم بەحس دەکەن ژ ساڵە 1970 هەتا بیستیە ئەم نکارن هەموو تاریخی بەحس بکەن جارێکیدا ئەگەرە دیسە بەگەرم ساڵی 1970 ئەرێ هەتا هەشتەیان بێژن زێدەتر وەکی من گوت بە ئاواکی خەباتە کولتوری و فەرهەنگی بڤی هاوی مرۆڤ دەکارە بەحس بکە لە ساڵ 1970 وەختە مەشروتیەت ئیلان دەبە لە ئیستانبولێ جارە پێشین لە ئیستانبولێ ئەو کورد تاون تەراخی جەمیەتی لە ئیستانبولێ تێدا مەزراندن و ئەو دخوازن لە کوردستانێژی دەستور ئەوان دەژێ هەیە دەبێژن ئەم لە کوردستانێ ئەمێ لە باژار و باژارۆکێن کوردستانێ شعبەیەن شاغن vê کۆمەلەیە vەکن و vedikinjî li ciyên wek Bedlîsê em bêjin Diyarbekirê çend ciyên din wek Musilê vê komeleyê vedikin yek ji komeleyên herî em bêjin şaxên herî aktif li Diyarbekirê bû li Diyarbekirê serokê em bêjin şuba Diyarbekirê müftî Diyarbekirê Subhî Efendî bû ew bixwe cîkî de behs dike dibêje wexta me komele vekir ji walî bigire walî û kumandanê eskerî bigire ji xwendekara bigire yani wek tiştekî resmî ve bibe çend hezar însan dibe yani di vekirina vê komeleyê de beşdar bû tiştekî nû bû çima wisa wê çavê ji ber ku hîn heta wê demê İttihad û Terakî dijî Sultan bi sloganên bi daxwazên azadî û em bêjin pêşketin û bi va slogana xelk dikişand baxwe û digotin em ê dijî zulmê ne neheqî ne em azadî dixwazin û wekevî dixwazin biratî dixwazin hîn ew rûyê wanê em bêjin şoven û nîjadperest derneketibû holê di destpêkê de wisa wek dibêjin bayekî azadê hatibû gelek komele çêbûn komelên Kurdan jî ji wan bûn û destpêkê de wekî min got yani wek cîkî resmî vebe ji walî bigire heta ewên eskerî beşdar bûbûn lê vê rewşê pir Kurd dajot dirêj dom nekir çunkî hêdî hêdî İttihad Terakî ber bi em bêjin ber bi îdeolojiya Tirkçîtî û Turanîzm û tiştê wisa diçû ew zêdetir ew ê xwe dida ser giraniya xwe dida ser Tirkçîtî û milletên bindestên din elbet roşnbîrên wan hêdî ji wan dûr ketin û wan jî dest bi teada û dîsa dest bin zulm û mesela ew komeleyên ku berê hatibû vekirin gelek ji wan girtin gelek rojname hatin girtin li ser muxalefetê teadayekî dîsa nedîtî wek dema Sultan heta ji wî carna ji wî jî xirabtir teadakî li ser wan çêbû îcar hem Ermenî hem Kurd hem Grek û milletên min nesên din hêdî ji iqtidarê em bêjin İttihad Terakî dûr diketin di netîcede Kurd Tawun Terakî Cemiyetî jî di sala 1990 de hat girtin û
و دیسا و کۆمەلێ ڕۆژنامەیەکی وێژ هەبوو بڤی ناوێ بە ناوێ کورتاوان و تەرەقی جەمیەتی گازێتەسی ڕۆژنامەیەکی کوردی تورکی ڕۆژنامە وێژە هاتگرتن کۆمەلەیەژە هاتگرتن تشتێکی بچوو بێژم بگوم تند بێژن ئیتحاد و تەرەقی جەمیەتی کورتاوان و تەرەقی جەمیەتی کوردستان تەعالی جەمیەتی ئەو وەک وەختان وەردەگەری جەم دەبێژن کۆمەلە يعني او جمعيتي وقت براستي تقابلي كومالي ايرودك يام بارتيا دك يعني جارنا كومالي وقت قلت يعني جارنا كومالي جارنا بارتيا مثلا اتحاد ترقي نه كومالي بارتيا يعني لكورتاوان ترقي جمعيتي مرود كارا بيجا كومالي كومالي كي كو جبر كو هين ودمه تفجر كردي نگیشت بو خونه سیاسی من قلت يعني هين دست بيك بو داخوازن وان تشتن گلک دموکراتیک تشتن ساده بون دوتنم دخوازن مثلا کتاب بزمان ما درکه و دخوازن بخوینن پرورده بزمان ما هبه يعني رفورم هن رفورم چبن يعني جمعیت وقتا گفت جارنا دمانه پارتی ده جارنا دمانه کومله ده مرد کاره بکرتی وسا بیجه يعني من جبير كرد بيجم يعني او كسين كو من بحث كرد ناو كرد عزمي خوي جمعيتي يك جوانجي ملا سليم گونيگي او جو كسا گلك گرينگ بو جبركو اوي دسالا 1914 ده لبدليس سرهلدانه كردا چيبو بتركي دي بيجم بدليس اياخلانması او اما بيجي چند سروكين و يكبو شيخين هيزاني او كالكين كامران إنان و جوانة بين الشيخ هيزاني أوانا وملا سليم جونيجي أو خبزة زايك بول جونيجي منطقة شوليجي أو ماموستي وان الشيخين هيزاني بو حتى دبيجنكو يعني وي هذا جرافي أو تشويق كرنا جبركو ماموستي وان بو وسرهلدانك شبه سال 1914 ده رولاوی گلک گرینگ بو چیرو که وی درجه نکارمانه بحث بکم لی در نتیجه ده جبر کو بسر نکتن عثمانیان و شیخ هیزانی گرتن و بجم دار دکرن ملا سریم جی پشتی کو شر جهانی یکم خدیه دست بکر پاردون نه خدیه دست بکر و خو سپارت بو کنسولوس خانه روسا و جی گرتن دار دکرن یعنی او جی انسانه که وسابو و دیس از بگرم کورتاوان ترقی جمعیتی بحثا وی هاوی تمام بکن هر چقاس وکی من گفت داخواز وان پر ساده بونجی وان ریکی وکر یعنی گرینگیا وی کوملی او بکود جارا پیشین با واکی لگال دناو چرچوا قانون آده باجارین جهین عثمانی آده کردستانی ده وبو ریکی وکرن که کرد ریا ام بیژن تکوشینا دموکراتیک و هیدی پشتوی آسیاسی ناس بکن جوی آلی دا گرینگ بو یکشی هن کادروین کو پاش با اکتیو جبو آزادی کردستان آزادی کرده سربخابونا کرده حتی پاش اکتیو بون دست پیک دا مرو دبینه جوی کوملی و پاش کوملی اندن هنه از بحث وان بکن جور گیشتن یعنی روش کی دا تفگره کردی روش کی دا نگیشت درجه بلند ایجار باکی من گوت یعنی مثلا کورتاوان و ترقی جمعیتی زیاده نه آجود پر کرد بو نتیجه دا وسا بو کو او وقت هات گرتن کردن استانبول زیاده او روشنبیرین کردن استانبول هایوانج ملتین دن هبوج تفگران بیجن بالکانا اوروپای ارمنیا هبو ودنا پایتخت استانبول دبون روش سیاسی زیادتر متاثر دبون کوملیک وقت دهات کردن حول دادن کو کوملیک دن وکن مثلا دوی ناویده کرد نشر معرف جمعیتی آوا کرند سالا 1910 هذا دیسا داخوازا کو شخو ناوی اوی یعنی نشر معرف معنا وی بلاف کرنا فرهنگی بلاف کرنا هم بیجن معرفه خواستن دوگوتن امی خواندگی ها وکن مکتب ها وکن امی کتاب چاپ بکن حول دانجی حتی مثلا استانبول خواندگی هکشی فکرن
اللي وكي من قاوة دنيش قلت اتحاد تركي ديسا نهشت ري نداكو أو پر پیش کردن همه رای لوان دگرتو تشتی وان ارگانیزاسیون وان دهاتن گرتن تعدا لوان دهات کردن لی وان جی جخور رای اندن دیتن مثلا ده 1912 دیسا لإستانبول کملا هیوی به ترکی دگوتن کرد طلبه هیوی جمعیتی یا به کردی دگوتن او جمعیت فقیه کرده خواندکارین کرده هم بیشن ای کل استانبول انیورسیته ده خواندن ده 1912 کملا که هوا کرن او کملا هین تأثیر و هین خورد بو هین مرد کاره بیجه کسین کل انیورسیته دخوینین تگیشتی بون به آلیکاریا کسی نخوانده کار جمع بیشه ایکو مال مزم بون مامور بون یا دیگه که بروکرات بون وانش پشتگیری وان دکر که وقت سید عبدالقادر هم بیشن یا بدرخانیا لی اف کومله گلک گرینگش برکو من قاعدين بحث كادرويا كر في كوملي يعني براستيك كادروين كود دما كردستان تعالي جمعيتي ده بيجن كرد تشكيلات اجتماعي جمعيتي ده حتى بيجن تفجر الشيخ سعيد تدبينيكو جلك اكتيفيستين ويدمينه بونمونه اگر مرد بيجن دكتور فؤاد اكرم جميل باشا قدري جميل باشا ممدوح سليمه كمال فوزية جلك كسن كوباش رول مازن لستنا دوی کومله ده گیشتنه و کومله نکاربو شاکل دیاربکر و کلی بمثلا ما دیاربکر و عراقاوی اوکو دامزرینرین و اندامین و پرانی دیاربکر بون مثلا خاص يكون من تثبيت كريه سو يك اندام وان من كاربو تثبيت بكم جوانا دوزده كس ديار بكرينا وجوا دوزده كس شش كس مال جميل باشاينه يعني مرد كاربيجا جراني وبيشنجي ديار بكري ومال جميل باشا جو سروكي و بيشين ام بيجن عمر جميل باشا بو پاش اکرم و چند جمیل پاشاین دنجی تیده رولکی گلک گرینگ لیست هرچقدر سوکی من گفت او شاقی ولی دیاربکر و ند بولی او کسانه دچون دهاتن دچون ورید دهاتن تأثیر وان چیده بود مثلا عمر جمیل پاشا پشتی که خواندن اخوال استانبول تمام کرد با نمونه از دبیجم و گریا چو دیاربکری و هر وها دوی چارچوبه ده کوملا هیوی چند کوار یا روزنامه بیشتر درخستن یک جوان روزی کرد بود سال 1913 درخست دیسا بناوی هتاوی کرد هتاو به سورانی به کردی باشور یعنی تاو هم بیشتر روز یاجی تاو روزه جبر کو دوی کومله ده کردن باشور جهبون سلیمانی جوانی باجارن دنجی کرد هبون ایجار تنی خباتا ام بیشن خواندکار تنی خباتا ارگانیزه کرنا کار خواندکار نه هر وقت کوار روزنامه در دخستن و لگور و دمی گرینگ بون یعنی مثلا روزنامه که کواره که ایرو بلکو زده مر بجم چیه نه گرینگ لی لگور و دمی گرینگ بو جبر کو کرده حتی و دمی تشتک نکار بون درخن وک روزنامه و کوار و آلیه کوی دنی گرینگی کردن ج پرچین یا ج بشن ام بیشن جهین یا ج هرمن جهین کردستان دوی کومله ده گیشته بون هر او جارا پیشین چیده بو یعنی کردین ام بیشن دهوی ده کردین روزهرات باشور باکور یعنی ایران عراق ایرو و کردستان باکور خواندکارن کجوا منطقه هاتبون دگیشتن جیکی ده ام بیشن به هفره کار دکرن جارا بلکو جارا پیشین لهجه این هاو ناس دکرن او جوی آلی ده جیان تأثیر کویا گرینگ هبو و ناوی ده تشتکی جبیر نکم لدیاربکر او تشتکو محتان ها بحث کرد او تفگره نتویه کرله تشتک دن چه بو لدیاربکر
او جي اتحاد الترقي جي هم بري مشروطيتي هم جي بشتي مشروطيتي ور او جي اورغانيزا بو من بحث زيا جوكالب كر زيا جوكالب خالوي عارف افندي هبو عارف برنچي زاده مالباتا مشهور الديار بكري عارف افندي عارف بقى بيجن فاودالك بو يعني سي جندين وان هبون ده اصلي خدا او وقت معرف تحليل دكا اتحاد ترقي كل ور اورغانيزا بو نتيجه معرف دنيرك يعني هن سببين وي هنا تشاوا مثلا چما بون اتحاد ترقي جي پاش تشاوا بون کمالیست چما او کنفلیکتا دنا وانو ای کردا دا چبو سبب وی دیگیجن وان سالان يعني عارف افندي وكي مقول فودارك بو زي قال مروي بو عارف هذا خالي بو وي دخست حتى وان وك مالبات دخست لوي منطقه او اقتدار وانا بيجن ياج دستلاتاريه وان ياج هيزا وان ياج منفعته وانا مادي جدست نچه دست پێکی دا زیاگو کالپ و مروین وی مثلا فوزی پرنچی زاده کره عارف بک اوانا جی مثلا دما کرتعاون و تراخی جمعیتی ده تکلیه وان به هبو تکلیک باش هبو حتی مثلا کرتعاون تراخی جمعیتی روزنامه وان ده مثلا نامه ام بیجن اوی هیا نامه پرنچی زاده فوزی هیا بحث دکرد به زیاگو و چالی ناوی نه زیاگو کالپ محمد زیا افندی دبی محمد زیا دیار بکر نویسندیه دبی محمد زیا افندی 10 سال لسر پیشگوتنین کردی جبو زیا کالپ تبیجه پیشگوتنین کردی گرامر کردی و فرهنگ کردی دخابته جار دبین دمک نیز دوی او بکه و وانا نشر بکه معرفیم دکه کو یعنی حاضریه کوی هیا و دمی به کردیتی و علاقه دار دبه به زمان کردیتی و علاقه دار دبه لی جارا پیشین مرد کاره بیجه د سال 1909 ده لأول سلانی که کنگره اتحاد ترقی وقتا چه دبه زیاو کار بجی جبر کو شوبه کوان لدیار بکری هبو او جی برپشاره و بو یا جی یکی ریوه بری و شوبه بو بشتر کنگره سلانی که دبه دچوه داری حتی بری که هره عین ده انوی سال 1909 ده لدیار بکری وی روزنامه که داره دخص به ناو پیمانه مثلا پیمانه ده تو آیات جهه به کردی تشت دنفسانن زیاگو کار نشر کرن حتی وقت مشروطیت اعلان بو مگوت یعنی بری مشروطیت اعلان ببد گوتن ام آزادی ام بینن ام ملتین بندست و سربست ببن و نحقی تنبه و ظلم تنبه و سلطنت وک بری ندومه مثلا yüzbaşı ki binave yüzbaşı çubuna mazhar efendi bu tiştek usabu او مثلا تشتكو زياو كاب نفسانديه دخوينه ب يك بكردي دخوينه يك بالتركي وقتكو عفاكي در دخن عفاكي حرسه اشغاليه دشن وك نطقك يعني بيجن ورد بيجا ايدي او دم ظلمه نعقي شو کرد دبی و به زمان خود خواندگاه هذا بخوینن و علم و معرفت عین وسع دبی علم و معرفت به زمان خود خواندگاه هذا بخوینن یعنی حتی و ساله به کردی تیره علاقوی هیا و پروپاگاندا وان تشتاد کلی پیشتی کو اتحاد ترقی و دک دلگیت دشینه سلانی که دچوه دری دی اوج دبی برپرسیاره که اتحاد ترقی و سال 1910 ده سال دن يعني ويدكن يكش اندام كوميتا مركزيه اتحاد ترقي يعني امبراطوريه عثماني جاري اتحاد ترقي دهات اداره كرن هفت كس بون اندام كوميتا مركزي زياكاب دبا يك جوان پشتي و ادي هدي كرديتي دور دكبه و آلی کی دژی یعنی اف آلی ام بیجن سیاسی معرف بیجه آلی کی دژ دناو جوات دژی و عارف افندی خالوی کو من بحث کر هن کنفلیکتن وی به هن کسین دن راه ول دیار منطقه دیار بکری ام بیجن تو زانی ابراهیم پاشای ملی لویران شهر بو لجبر کو
آلاین حمیدیه دانی بون و پاشای آلاین حمیدیه بو تأثیراوی حتی دیاربکر وام منطقه او دمر پادشاه ده تأثیراوی گلک بو و بسری خو جارنا دکار بو دنتشتا بکه کنفلیکت ناو بین عارف افندی و ابراهیم پاشای ملی و ام بیجن مروی زیاگو کالپو اتحاد ترقی و تشتک وساجه و حتی سال 1950 جارکی و جارکی سال 1970 لدیاربکری زیاگو کالپو و خالوی عارف و هن اوین اتحاد ترقی خلکی وسا ارگانیزه دکن کو دچن داویجن سر تلغراف خانه تلغرافات دکشین بو سلطان دبیجن دوی ابراهیم پاشا به عزل کردن یا جزا به داین یا در حق بیده محکمه و به در اصل خود اوانه یعنی منفعت محلی مرد کاره بیجه جور دست پیده که آلی که ده جی دیسال ناوا دیاربکری ده هن کس هبون کو ام بیجن تکلی وان به ابراهیم پاشای ملی را باش بون بچه این محافظه کار مرد کاره بیجه مثلا حاجی نیازی افندی و ملای خاصه و اوانا دجی اتحاد ترقی بون دناوان ده حتی سال 1990 تفچونه که پچوک مرد کاره بیجه چه دبه دناو زیاگو کالپو مروینوی و حاجی نیازی و مروینوی نیازی چکنتاش جبر کو او بحث کر یعنی کنفلیکت تشتک ناوان ده هبو اتحاد ترقی جبر کو هاتو سر اقداره وانا اخبار کرن او حاجی نیازی و بریوی مثلا بری حاجی نیازی مموزین ترجمه کریه یعنی علاقه وان به کردیتی بچکه ملای خاصه مثلا دیسا بواره از درج نکم یعنی شو وقت ما جبر بالداويتي بقارن بشر بلكي بقارن بحثا بله ام ویا بگیره یعنی بقدینن 12 کسا جوان کسین کو من گوتن 12 کسا اخبار دکن دبن دیوان حرب اسطنبول وقت تدي يرو سخونتیم تو بیج محکمه سخونتیم یا تشتکوسا دبن اسطنبول وان سرگون دکن سرگون رودوس دکن زیکاب سال 1990 جی کردیتی دور دکه او پرنچیزاده و مروی وان و اتحاد ترقی ام بیجن ایدی بری او تکلیا کو هبو نامینه و هر کدچه دجی کردیتی ایدی دبه تئوریسیانه کی تورانیزمه و پاش جی امی بلکو بحث بکن به تایبتی مثلا دجی کرده او پولیتیکا اسیمیلاسیون چاواوی چه ببل سروی پلان پروگرام چه دکه و تئوری نوی چه دکه او که کویا یعنی فونکسیون کویا گلک خراب ده مثلا کرده ده چه دبه او ایدی بابتا که دنه پاشه بلکو مرد کاره باوا کدن به ادم لبیا ام لبیداری بقدرین امی به برنامه بکن دبش هاد دیداجی ام بچكي او تشتين معين كنت عن تراقي جمعيتي او بلكي بشكل بحثها بشتي ويان ام حتى صالي بيستي ماله ببيك ام خاطري خد ساش تماشا وانا بخوازن حتى برنامج كتن خاطري